Raikom sai kia tum ke ton ke lang kapang jingang bong karbiang long along ta ke thom lapen pli achok kamarang hoi kapapleng jia phan ke tok asat lang kapado Dipu Joy Singh Doloi Auditorium Hall along Handloom and Textile lapen adult educational site kamatum pen therang ke thak ase kia mai kapedopo BJP Pen Homeland Wholesale Consumers and Marketing Cooperative Society Limited kilika cepati dunjia bang patuma phan karjo Kadoka ve kachinghon kat news ke langarat do anabang pang pia phansitami pini Karbi prime tama birta long pen cardom na pajarik lo cardom tangte pini Karbi prime tama birta arjwek tha Assam Sarkar long suri kre pliso se ket hamla pen plia boring ang hoi kapapleng jia phan pai pai ni pha ingkora isiar ni karbiang long along ta raikoma bang patum keton kelang kapang cingang bong ketok asat lang padadon lo Assam Sarkar long suri kre pliso se aboring ang hoi kapapleng jia phan pai pai ni pha ingkora isiar ni Karbiang long along supi dipu pen chenglok bukaza subdivision lapen Hauraghat subdivision along ta ketok asat lang paduponsi boring ki claim jia tuma phan apun nachak kangwai padupon Dogmoka Thongnok Bay College Bokolia Higher Secondary School along Nilituma Phirangke Raju Kathar lapen Rajiv Beatum Kat News along nang kilo birta lang itha নিয়া হৈছে ভাল লাগিছে সময় অলপ কম হৈছে আৰু কোৱেশ্যনৰ যোনখিনি 125টা কোৱেশ্যন আছিল তাৰ এগেইনষ্টত ইমান সময় দিয়া নাই এইটোই অসুবিধা হৈছে বাকি সব ঠিক আছে অলপ সময় দিব লাগিছিল কেলে এটা কোৱেশ্যনতটো কমচে 1 মিনিট সময় লাগিলেওতো 135 মিনিট লাগে 2 ঘণ্টা মানে 120 মিনিট এইটো অসুবিধা হৈছে মানে সময়ৰ অলপ নাটনি হৈছে আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ এই মানে এইটো তো পৰিবেশ এটা হৈছে স্বচ্ছ আৰু নিকা পৰিবেশ গঢ়ি তোলাৰ কাৰণে যথেষ্ট নিৰাপত্তাৰ মাজেদি পৰীক্ষা দিব লাগে কি ক'ব ভাল লাগিছে ঠিক আছে নাই উন্নতি হ'ব আশা ভাল হৈছে ভাল হৈছে তো ৰাজ্য চৰকাৰৰ এই ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে এইবাৰ নতুনকৈ ষ্টেপ লৈছে 14 লাখ কেণ্ডিডেট এপিয়াৰ পৰীক্ষাটো কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে কি কম মানে চৰকাৰে বিনা পইচাত চাকৰি দিয়াৰ এটা প্ৰস্তুতি কৰিছে কৰিব আমাৰ চৰকাৰে বিনা পইচা পৰা সাৰ্ভিস দিব Handloom and Textile lapen adult educational site kamatum chelangsi pai pai ni pha ingkora isiar ni Joy Singh Doloi Auditorium Hall along therang ke thak ase ke lapen mai ka pidopana birta kat news along birta napali Karbi Anglong Autonomous Council EM Madhuram Lekhe in charge Handloom and Textile lapen adult educational site kam ke long pen Karbi Anglong along ke phir ke thak kapachi hungnangji lapen Karbi pending sumpot pacha thangnang jipu mathasi Handloom and Textile lapen adult educational site kamatum pen chingwaisi Dipu Joy Singh Doloi Auditorium Hall along Arnisia Farman therang ke thak ase ke lapen beneficiary atuma phan check lapen pay keroya machine kerona mai padupon Labang somaya long alhiaman pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang MP Horen Singh Be MLA atum Rup Singh Teron Bidya Singh Engleng Dor Singh Ronghang EM atum Prabhat Chandra Taro Amar Singh Tiso Billy Mahan Khaklari lapen MAC atum Kadom Terang Pi lapen Tiluttama Hasnu atum Chetong Ro Hon pen senglo Hala so konsensi long kopi pima laki phir ke thaka hom ke nang ti asom ke doan Karbi Anglong Autonomous Council pen si ake joy pen ki piponja pansi le tum kabori hi pansi le tum chingwai pon mom lo don le na so bana ke joy pen si hon pen senglo therang pen senglo la hai kopi ne do ki phir ke tha la hai dame along tine konsensi ka pele ye pansi le tum kabori ponji MP kaya da pulo ke aso department gani lage ake the department non gela mi pik pik Karbi Anglong la non chief minister e relief fund ku ekata pilong lela nirula bangcho apa bangcho pi bangcho nirula bangcho pi secretary Karbi Anglong Autonomous Council
alang lipan sini lipulo Nepal pulau tak hoke tak harus silawan la Karbi ajarong manang kita joy pida mobile software ka sa di mama sai mi o kusina pulo ni pida pila mela alang lige ribia lo kusipu labe alang dabe kaplek central minister orang pida mida ile tuma la traditional jacket pulo joy hong thorpen chenglok poho pen chenglok lai pini pe kok pen chenglok ke lami pik bang atim bang pineng support pen ke project itu teklo la silahai ke pecanji apa Karbi autonomous council pen muning ke ni itu Handloom Excel komen apa penana budget ki thik konji doiji la sinana tum bining ni ngarom pik Karbi autonomous council conference ki picheng lo pinidak joy single turam bolo lo la sibu momen theklam lo Buat perang, song dame alung dame song, bini gaya so tumang seno nal tuma main lo, dat moe pinso tum da, MP kai pulo alam apeka pek kami pini pek kau thakbi, MLA kai da pulo, sida hoda ke pinso tum sikit ha, ahla so tum thakhe, pini ka pinso tum thakara lo nili thekam lo, election campaign ho, plan district, North City mo kai ben kita ho, lasi dak Karbi angge nona tum si thanam kodar bangge lata isi mesin nang biji na tum ho laso silai mesin nang pi ko la ben poisa tame suri ket Karbi autonomous council edalai tu bisa department pe kanun pe pen pinina tum pha je suri hongket jitu na tum register the cooperative society laso register ke doa atau mangga pi KPIT vaksin itu politik. Masih yang saya kalau tulisan orang alam ini apa yang kita katakan tanpa cerita tahu. Atau kali ini kita cakap yang bisa alam kita perhatikan central government pe, handloom and textile, khususnya ini tu apbn support, ini tu kita berpe. Kejor kalau cilang lima, mahal kita kalau kita anak ini pada kita perhatikan lo. Kasih dorman itu kita nak penting nak lo. Dili tu department ini pen cilu pensi fini nak itu mau pakai bahasa main nak coba itu. Dili tu handloom and textile department pen, apare cooperative societies tu. Kalau so department lo register में पूरी तंगो, kalau tu mau भाग West Karbi lo, पुनरोका मत क्रेप हो society अपना लोग महाजन हो. तार पिसर हमार दिखु आलो हावला দুটা মেলা 20টা সোসাইটি সকলক আজি 20000 টাকা সাহায্য দিয়া হ'ব তো অর্থাৎ আমার বোকা জানেলে তার 15টা কোঅপারেটিভ সোসাইটি তেওঁলোকক আজি 20000 টাকা সাহায্য দিয়া হ'ব তদুপৰি এডাল এডুকেশ্যন জৰিয়তে তেওঁলোকে প্ৰতিটো যি বিভাগ সকলক এটা সুইং মেচিন এইটো দৰ্জি বুলি কয় দৰ্জি মেচিন এটা আপোনালোকক প্ৰদান কৰা হ'ব BJP pen Hamren Wholesale Consumers and Marketing Cooperative Society Limited kilikalong kachipati runjia phan bangkrehinia bang puang phiatum pini BJP Socheng Mandal Committee Asai Hemalong Election Monitoring Committee hin pen RJ Paklang Ponsi Poho pen kartu ajai makeup aman pana birta pherake hundor kropen birta na pole Election Monitoring Committee Convener Lahore Kropen Maichi Pain Puponsi Nankeleji Pai Nipai Kura Trokarni Hamren Wholesale Consumers and Marketing Cooperative Society Limited Kilikalong BJP Asong Pen Kachipati Dunji Abang Kubang Pike Doan Atuma Phan Amen Taramsi Karjo Ajemek Padopon Maya Long Abarim Fishery Board Chairman Joy Singh Krok Chetongdun Bangso Kilikalong Kachipati Dunji Abang Kubang Piatum Lake Joy Singh Ingti Katu Kropi Mary Teronpi Bimal Ronghang Bronson Ingti Deng Hon Teron Joy Singh Hanse Kamal Ronghang Lokhan Terang Roland Tiso Sar Ik Ronghang Lapen Son Singh Dera Atum Henlo Hamren Wholesale Consumers and Marketing Cooperative Society Limited Kilikalong ke do anang hoita BJP pen kachetoy dun abang pubang piatum si ke do anang hoita ke hai theji aphan kachese kachedang alamthe Monitoring Committee Convener Lahore Kropen pherang ke atumang nu pachini pon Hamren Wholesale Cooperative Society
along ningkan pho kichok apen laswa along puthot laswa BUD member kangwai ye phanpang dak montang lo lasi pinidak socheng mondor Bharatiya Janata Party office laswa sai hempensi iletum Bharatiya Janata Party a candidate bangkrihini amen pang dak pono lasi la bangkrihini a candidate tami iletum ke bangji tariking kor trokarni Bharatiya Janata Party pen ongdung abut iletum la engkor trokarni tami iletum kachepahai ponjia phansi pini dak pen isi kecheng pono lasi pini penamati iletum kadu kabe arongso rong boda long tami laswa Hamren Cooperative Society kaparlo shareholder bangku bang phialong ans tami iletum kadu kabe dak candidate pen chenglok nilitum monitoring committee pen tami nilitum cherap chitudun pen nilitum kachopahai ye phansi nilitum chisik chedang pon Hauraghat ahithi pen Dipur Rongsopi an kachelenga towar pike henu erajok Hauraghat arara tom ke dam ki wanga phan kistung ka chak na ngapita Karbi Anglong Autonomous Council MAC Ajit Kumar De pen cycling ponjia phan thangnata kamat khaponabe Karbi Anglong Autonomous Council kidamtang ningkan pho BJP kacharia pita Hauraghat kachelenga towar meste nabe lapen non puthot BJP atomsi council nangchari thulo sitame towar kasalok ponjia phan non puanta thangnat asai kedeng ponabela Karalong sidolo ladang Hauraghat long Hauraghat constituency sidolo labangso towar la ke lapunat pulotang ta Hauraghat lo lapunat boga Hauraghat tinali lo non ni gitu labangso towar lo ke tuara thipilong masidolo laso tuara thipilong do pen ladak tuara aputhak nangli tum thek konlong lo prote labangso tuar ke nangli tum kilang ben name chini daji bangso tuar ke mina thipilo labang ke direct che phodam pola ke Hauraghat tinali pen ha difu sibar bar sta me ladak penang an kisum dolo je lok charli hari soe jang atum sita me aporoteng pen school college anta kili fon pe ason sidolo athela bangso tuara long pen ke ali banta dampar la pen la sangti ke roya trak atum si chela pon bombo se lada ka rada tum bentana pa chini lo la senali tum la bangso mohor ke lang pen sta me nangli tum chini ponek po lang ponek pha যাব নোৱাৰা হৈ আছে একেবাৰে সাইকেল গাড়ী একেবাৰে বেয়া হৈ আছে স্যাৰ ডাম্পাৰ প্ৰতিদিন ইয়াতে আপোনাৰ ফসি যায় ডাম্পাৰ আহে নেকি ইয়াত ডাম্পাৰ আহে বালি গাড়ী আহে স্যাৰ বালি গাড়ী বহুত আছে নেকি বহুত আছে স্যাৰ এতিয়া কিমান দিন হয় এনেকা বেয়া হোৱা আজি এমাহ বেছি হ'ল স্যাৰ বেছি হৈ গ'ল হয় আৰু বৰষুণ পৰা সময় কি হয় এনেকা বৰষুণ পৰা সময় অৱস্থা একেবাৰে বেয়া স্যাৰ একেবাৰে সাইকেল বুলি ল'ৰা ছোৱালী একেবাৰে যাব নোৱাৰে একেবাৰে স্কুলত তে কি ক'ব আপুনি কি ক'ব এইটো আৰু চৰকাৰ স্যাৰ এতিয়ালৈকে আমাক কোনো সুকৰ লাইন দিয়া নাই স্যাৰ আজি দিন কালি কিমানবাৰ জোখা মেলি কৰি লৈ গৈছে স্যাৰ আজিলৈকে আমাৰ ষ্টুডেণ্টকেইটা সুখ পোৱা নাই স্যাৰ এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকে বহুত কষ্ট পাইছে স্যাৰ ৰাস্তাৰ বিষয়ে কি ক'ব আৰু মানুহৰ যিটো যাতায়াতৰ যিটো অসুবিধা চৰকাৰে অকণমান গুৰুত্ব দিব লাগে বুলি ভাবোঁ আৰু যিহেতু আমাৰ এইটো যাতায়াতৰ মূল পথ হাওৰাঘাট তিনিআলি গতিকে অতি সোনকালে প্ৰশাসন ব্যৱস্থা ইয়াক ঠিক কৰি দিলে আমি ভাল পাম আৰু ৰাইজেও জনসাধাৰণেও সন্তোষ পাব ভাল পাব আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যিটো অসুবিধা সেইটো সকলোৱে আমি জ্ঞাত হৈছোঁ যে যিখিনি বালি ট্ৰাকৰ কাৰণে এই সংঘাতৰ এই গাঁতৰ সৃষ্টি হৈছে এই গাঁতকেইটাৰ কাৰণে সময়ত গাড়ী এনেকুৱা এটা অসুবিধা হয় যান জঁটৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও সময়মতে কলেজত নাপায়গৈ স্কুলত নাপায়গৈ গতিকে আমি আহ্বান কৰিছোঁ আৰু অতি সোনকালে যাতে আমাক ৰাস্তাটো ভাল কৰি দিয়ে Jongdame BJP asung atum amai tina longta development alam ningjesi mai pajet ponji tim Karbi Anglong kachari ki thekring atum labang so tawar lang ikha Laso atwar pipen arni wangsi lo charli aristoe jangatum apora tengpen school college palidun longle lapen kiso kyun ek kachalang atum setame prabjin pen se kelang ahem palidam longle pulote kaching thur kalilo Hauraghat angka kachalang atwar chotkali ason kaching thur asaya mo kavyason dopikla
lasi prabjin pen sai kedeng ponja pha non Karbi Anglong Autonomous Council kachari ke thek kedeng atama phan Howrah Ghat ahawar arara pen kachuning ripado non malam sopra phan birta mo ington iksena Madam, aprangsi kadogowe Karbi Anglong ada Tuhan isi birta keme nilimen longsonin jai lapen el sabto nilang nari Tuhan na juniri bangla pulo nili sabto kulat cingku adim kulat amen ke ingjai hotel masinali tumpan isi hini birta keme do harso birta bangke number 1 bangke truck driver teman anstami anam made ador kijun pensi ok anstami pachokono ko ador lake ok an pensi harusi ajat ole tuisam harus pensi chupon loko lapen ala driver pustami jas tami da RC number bansa tikang nam pol pen kopia bus driver kopia auto mehentem da amen tikang nam pol pen te harusi ok anstami chupon loko lapen atke chupon lonji athanga bangalalo ka ok doji lang ok doji ore lang ok ka ok ek ok ore karbihan an kopi ma gacho ke labangke dolablo suppose karnu bahaji kalangdang kang moy heten labane dolablo nang humri ikha tapen ako nang system nang visit ikha karon আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Dihena mo phit puthot birta long wang thuik long Dipu Press Club along pai nipai inquiry ni UPKA AZD KYDA lapen LYDC hamphang asong atum pen pherang ke ame ke pha Karbi Anglong arlo irrigation asai campaign ke claim AIBP scheme ke claim asai claim clip pen tangka ke joera puthak United Protection of Karbi Anglong mate UPKA ame pu bhim son terang Association for Justice and Development mate AZD ame pu angtong phangchu Karbi Development Association mate KYDA ame pu Minder phangchu lapen LYDC ame pu dhon rong pharatum pen pherang ke ame along pachini pong Baksidoji Stambe Alang ni cipak lama di kuah faktor hem kimsi. Hoja ini bahari building kecil malang ni. Lapangso FGO mati engineer manusia. Alang ni dormaha salary ke 90,000 manusia. Hoja longtan building kan tu isu kali. Pulau jang deh halah kan ke ofisi tum pudang ko corruption lo kenapa? Amreng lo scheme ta. Pada 11 crore sangti mu thang le inci ni bank thang le Alo ngechat hello ngechat dapta 11 crore paisa lata akam kan melu paklang si paisa ende antara 11 12 asona opon hola ba lapang sodim ke Samsung terang kado Samsung terang da lapang sodim lo ke lemodo non mote alang bang ke dimo ke laga sodim bang ke areng ki badan mak bang belek si dulu kasih jula sona pindah dari sona scheme tu Kasi nili tumo bangke Lapo Karbi Lora Hampa chini bangke lalo Nili tumo bangke laso kacil song yang tongte Strongly nitum condemn lo Nitum lah hampang Kethom LYDC Wan nitum UPKA Abang kela bangke nim dobri Pati Karbi Lora ta support pe lagi Saya baca cikina komen da yung si langai pon dan langai maja Kalau bangsa dim tangka pajik pulo tamde Karbi Autonomous Council mate irrigation department na tangka karbe palohok bin no lagi Reno Thakuri nutil lagi to paisa corruption lo alang mesti chodya lagi State government order pilo Sirilong itu mana bang jarak sudah ada council benta order pilo to da Labang so adim lo nitum site visit to tapelo video do video do kalau kau berdiri mengalang roy kalau halau yolang roy sok suwe rong bina irrigation si punai rong tu mahir dia hang long si taram lo ada kerana tu masih tongdam akan baru masih tongdam lo ada kerana tu nanti idon ta lapang so lang tu ke hiji tak kami dori use dori tu itu tu lo kalau bingung kerana tu lapang so akarap so lo ni tu melang ding tu Itu hampang asal tu itu melang di dunia lagi.
bangsa abiju tu yang lemen bang koson nih Limen konsing pangco ingin nang lebang ke kita tisu ladak ke kopi rong ho jaga ini cuma sebentar gila omhalang sebentar pangco rong hawara jumal ini ke lah mungkin rom apang hantor phang thor so si dak nila wartan si lang poni अच्छा oh telo bang so irrigation council ben kiteng mate irrigation department kiteng ladak arar tum kana li dolo ale mana ni kamata damna teng prote alliance that lapen kari haye phang ye awida ibon so lang alliance that lo jikudi wa si dak demeteng don kana phanlang chitang lo sor la so irrigation pen awi bo chitang tebo lage nilinwet surayong nilinwet ta dori ge dalu lage bokola por gudulo di thengpia phanglong se rupang ke om chaw karbal mate mor sunti mo alangli kasi chaga teng bang abartio lang thepo si nang wanti dat ko polang se phang sa pang chak lo apalang ni hapa lang hala kam ta pachuni ide अच्छा lang wan ison te dori po mana to lang wan ide homasti ke hamren ga di dake hamre hamasti oh potela so teng bote council pa sa panahol lo pana holu irrigation department engineer dom la pa na mo ang we la pul hadi ako nilia labangso alang yong si langkhar he pon pen dia claim long lo na pen par pon he pa pon alang khar pe pon he ta nilia alang ke pipel na ni ba ta dori gida lo da dori dal ke thak dori thek long prong lo alang ta jisu yang ta yo alam ba le intela daga contractor man chinima so nen ni ra tu le ami thang la tang अच्छा tang ke malo lage ঠিক আছে পিনি নালে তোমলা বসালাং তেং আলাম রিপোর্ট নে পিদুন থেক পচরো লো আলি কে থাংটা বেজালো কদি লাসলাং তেং বেনকে prong lo alang tu phai pon ide no la pen yong si la so alang si lang carbon na ya ji lu tang te la ke ni die ke bon kang hap lo ni ha par pa aboso ni tum la so da isi sa son bang pe teng ke da si ni ke ni hang lo ke bang teng bor da lo a so bar chong lang si po si wani pulo o hala so lang le bang te teng non chok lo me pe ho pi tha te pulo ni la phang tho sang tar ta don an ma ga lang hi tang la po chok lo sini da si don da lo pe teng da lo no pi bang ke hala asala ga alang lam cha ba mo su ti mo bang ta pe peng da lo ganang lagi ta phangchorong gamra lo phangchorong gamra korti bang अच्छा amena la elo ada kono ka do chipa paselo ala bang sojim ke kheruni galilo rongkhang si pu samela so brendo thakur bang chipang tang si pinyani to la so nempe pasun sala pinyani da kheruni sab dibion bosi kibawe ta bomla sami hoda office ka do we asame ne tang lap lo hola soma jinaba bukliya bole bol koma ji pula tha so da kala elo to so paro ke council banda asi dode council phang lo state government phang lo kalau lagi kopi aja kau mesel angkat, angin cepat tim aku. Jadi tunggal lah bangke, mata dulu. Tapi, labang son amuni dapat pulau tempe. Jadi tum lakukan shot kelilan itu talibom lang, lakukan doping lang asal raya karapun ke, itu talibom lang, itu lang pele kanton toksi kelilan. Lasi lang ilong oni jod kali, jadi jod skim ke along tin masih karapun lo, kam cok cisa itu. Emon ke thik na kama we pe paisa chodet jo lakhon sai de kasi tapo chalo yo ibe to mahin man ke step ke dein ke dam tang hola mu pe no amre scheme pota RTI mari lo RTI ta na reply he itu RTI sampai mari po ma jat aste to min tum den ko na dhana sampai tum doko ko ane tum postaring sampai logai de po alang le ge unto malang le bang itu aja tamin itu step den ko strong step den ko to Kini yang songan piayal ki bidangnya panci sik to mana akhirnya sot pote piayal ang den dan itu claim dete Tangte pini Karbi Prime tama biota bangke laponsi kangton iklang